Nevruz her sal li 21 Adarî ji hêla gelên Rojhilata navîn pîroz dibe. Ji ev gelana yek jî jê gelê Kurd e. Her sal li serê çiyan zozanên Gulistanê agirê Newrozê pêtitînê. Pîroziya Newrozê ji bo gelê me nîşana serfiraziyê û rizgariyê ye. Ango ji demeke dûr ve zor destî li ser gelê me berdewam dike. Gelê me ev şera di 21 Adarê li daxistin. Ev roja ji bo gelên Rojhilata navîn bûbû rojeke nû. Roja nû, nûroj yan jî Newroz. Ji bo gelê Rojhilata navîn bû cejnek. Cejna Newroz heta vê demê tê pîrozkirin. Ji bo em rizgar bibin, giring e em Newrozê nû li darxin, li gel vî awayî em pîroz dikin. Cejna Newrozê li we hemiyan pîroz be! Bahar خوشه ناویته نوروز نوروز کس کن صور بخملاته نوروز 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 گل ببونه برنگیته دیدان گشکو بدنگیته گل ببونه برنگیته دیدان گشکو بدنگیته نوروز 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 نوروز
جرگم بیانی زهلم سینه کزی جرگم بیانی زهلم سینه زرد ترسن کبی کاریک گندیک شاریک چمیک چیایک لبی